Čiji sam ja spomenuo, nije rekao da se ostaje i treba dole tamo. Tu nema stumi da kupiš. Da posim skroz, zašto nije... Aha. Vidi, ovdje baš pored ovih panjeva kopati ovako, vidi. Tako. Tako je rekao, to je tijelo. I tamo... Tamo gdje ona žica je? Ne, jedan će tamo gdje je Sava, a drugi ide na Bagren. Više posle ide pored Bagren. Tako da rekao je da ovo ne smije. Da, zgodno da. Marice, odjeram, tako i tako. Uzem vas, kad? Da beleži? Sam ga beleži, dobro. Kako kurac se drži, glubarima ne znaš. I žena zna kurac svoj. Sve da se umazu, kupovate na... Treba to dublje. A? Dublje se, Mile me sad stavio. Ne vara, ovo ne više treba dublje. Nisam znao da ima. Treba je ovdje baviti. Ovo želi to puno. Jedna lopata je vidim. Da nije on iza korča mi traži. Pura nije, gdje ovdje, gdje? Pura žicu beton, tamo. Da, čekam. Vi tamo nas, Sad će ti štap daj. Krvava radnika. Ne treba samo, kako će ovo.
Uopšte najviše gladan ste. Još jedan. Vidjeti vas, ste vidjeli. Počeo je prvi još jedan. Smeće što je ovo plastično pa se ne čuje da će E sad postavio kako je to shvatio. Ko da sedi?